Bwana Sentama ni amahoro mushakamba mwaramutse neza. turi amahoro rwose. General Gakwerere akaba ageze mu Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu nyuma y'imyaka igera 30 30 ajirajira mu mashyamba. Ariko yanze kuvuga yumiwe. Ntiyavuga usibye ikimwaro yanarembye niba wabonye uburyo agenda. Yego. Rya sasu bamurashe yaha cy'ibumoso. Yego. Racyamukoroga. Arahumeka insigane. Birumvikana. Ariko bamufashe neza urabona ko afite freshere intare sinzi uburyo bazazitura. Aranabyibushye. Ubwo so bamenya ko avuye mu ishyamba. Uzi ko bagira ngo yari muri Etat Major Kinshasa. Ariko igitangaje mushakamba yambaye imyenda ya FRD. Ibisanzwe Sarugo yakihakana ko bakorana. Ubu anakweretse payroll yiwe wakumirwa. Yambaye imyenda ya FRDC. Yambaye rwose iriho ibendera rya Congo cyane. bivuze ngo ni umusirikare ufite matricule wemewe wa Congo wa Kisekedi. Ariko Kisekedi politike irarembye mushakamba. Oya biterwa n'uwo muhanganye. Ya politike hangana na Makenga na Corneille nanga wagushyizeho. Yitwa tindukuru iyo umwana. Politike ya Kisekedi hasi. Kwibaza rya Generali Gakwerere Alias Gihayima n'andi mazina biyita ari kumwe na Majoro niba ari ndayambaje wari umuherekeje. Nzeyimana ni ndetse. Reka nze turebe Majoro bari kumwe. Beba neza. Ari Majoro bari kumwe. Majoro. Cyangwa navugaga ni kapitene simbizi. Brigadier General Gakwerere. Yego. Ntabwo yari wenyine kuko ari kumwe n'undi musirikare ufite ipeti rya Majoro. Ariko mugende kumushaka bisobanuye iki? Ifatwa rye risobanuye ibintu byinshi bikubiyemo ibintu byinshi. Yego. Icyambere reka ifatwa rye turisanishe na FDLR turebe. Subundi ntituravuga ngo Gakwerere tombe. Ushatse wabivuga. Kisekedi tombe. Na Neva tombe na Ramaphosa tombe n'abandi bafatanyije nabo na Gikwete tombe. Na MONUSCO ntisike. Na MONUSCO tombe. Uko ndayambaje Gilbert, Majoro ndayambaje Gilbert. Yego. Twarye turirebe turigereranya na FDLR. Turirebe turigereranya na FRDC. Turirebe turigereranya n'abandi bakoranaga nabo bose. Cyane tureba ibihugu by'amahanga. Ibyo nabyo turabireba ariko nturebe udashyize mu Mubirigi. Byose ndabigukorera. Kuko Umubirigi bujya ari gusakuza n'Umudage n'Umwongereza. Byose ndabigukorera mushakamba. Urakoze cyane. Ifatwa rya General Gakwerere n'abari abari hamwe bose. Nirindimuka rya FDLR. Yego. Ariko nanone ni gihamya igaragaza ko FDLR iriho. Ni gihamya ije kunyomoza leta ya Congo yajyaga ivuga ngo FDLR bamaze imyaka myinshi ngo barashaje. Ngo ni abasaza batafite icyo batwaye bagenda ku tubando ngo nta n'icyo bakwangiza. Ifatwa rye rero rije rinyomoza abo bose bavuze ibyo ngibyo. Yego. Ifatwa rye rije rihamya neza imikoranire hagati ya FRDC. Yego. Na FDLR bari basanzwe bahakana. Kuko n'ikimenyimenyi yaje yambaye. Yego. Iriya myenda sundi wayimuhaye, iriya myenda niyo yari asanzwe yambaye. Kandi iyo wambaye iriya myenda urumva akazi uba urimo mushakamba. Iriya myenda igaragaza icyo uba urimo. Yego. Ubwo rero iriya myenda igaragaza ubufatanye n'ikimenyetso. Ifatwa n'ikimenyetso ni gihamya y'imikoranire iri hagati ya FDLR na
FARDC na leta ya Kinshasa. Kandi umugabo umeze kuriya Mushakamba ntabwo yishwe n'inzara. Kona ari umugabo w'igihagararo se ubyibushye umeze neza. Urabona ko yariye. Yarariye rwose. Kinshasa yaramugaburiye rero. Nyuma yo kumara inka z'abanyekongo b'abatutsi muri Masisi na Rucuru. Yego. Ikindi ifatwa rye reka tuze turihuze n'abantu nka MONUSCO basami DRC yego abarundi abo bose ni kenshi hagiye havugwa ko yego bari abantu yaba na MONUSCO bakorana n'umutwe w'iterabwoba witwa FDLR. MONUSCO ni kenshi twagiye tuyibona ivuga ngo ishyigikiye FARDC. Mu gushyigikira abantu bambaye kuriya General Gakwerere yari yambaye. Yego. Twagaruka twareba General Gakwerere ntabwo ari umukongomani wahinduwe FDLR uyu munsi. Gakwerere asanzwe ari FDLR. Yego. Kuba asanzwe ari FDLR akaba yambaye kuriya birasobanura ko uko Tshisekedi aho ibikoresho FARDC ari nako aho ibikoresho FDLR. Yego. Ngira ngo ibyo birumvikana. Ibyo ugarutse ukabihuza n'imvugo ya Tshisekedi ko azarasa u Rwanda. Yego. Yabivuze inshuro nyinshi yanabisubiyemo ni kenshi. Bihita bikugaragariza ko ibyo yateguraga ategura abantu bameze nka Gakwerere n'abandi ategura Gakwerere n'abandi bameze nkabo. No kuba yarakiriye abarwanya u Rwanda akabatumira Kinshasa barimo uriya mupadiri wabinaniwe. Yego. Barimo n'abandi kugira ngo ubihuje bigaragaza Tshisekedi uwo ari we muri aka karere. Ariko nanone ibyo ngibyo ntabwo bisiga perezida w'Uburundi. Yego. Kuba ashobora kugicisha inshuro zingahe baganira igikorwa nk'ikiriya cyo guteza umutekano muke, bivuze ngo nawe afite ideoloji imwe na Gakwerere. Uyu Gakwerere rero yego ngo birashoboka cyane ifatwa rye ko ari ryo yatumye, kuko yari umunyamabanga mukuru wa FDLR mu rwego rwa politiki. Yego. Ifatwa rye niryo yatumye Ndayishimiye avuga ngo munsabire u Rwanda ibiganiro. Ntabwo ari ifatwa gusa ubwo ubivuze unyuze hejuru, ahubwo gusaba ibiganiro afite impungenge z'uko umuntu nka Gakwerere ni general. Kandi buriya yarashinzwe ngo no guhuza. Yego. No guhuza FDLR ni nk'uko twavuga public relations cyangwa se ububanyi n'amahanga ibintu byinshi. Uriya abitse amabanga menshi ya Neva. Neva rero agaterwa ipfunwe n'ayo mabanga ye ashobora kujya hanze, uriya yashyize hanze kuko yafashwe. Yego. Ibyo rero nibyo bimukurura kuvuga ngo ibiganiro. Ntabwo ari izindi mpuhwe. Ntabwo ari uko bikwiye ku mutima, ahubwo ni ugutinya ibyo bariya bafashwe bazavuga. Cyane ko batanafashwe bonyine, harimo n'abavuye i Burundi. Buriya nabo barahari. Yego. Bamwe yihakana avuga ko ari Red Tabara. Ibyo rero nibyo bimutera ziriya mpungenge, akavuga ati reka nsabe tuganire, noneho biriya binyure mu biganiro, birangiriye mu biganiro. Ngo usibye kwitwa Gihayima yitwaga Julius Mokoko. Ni menshi cyane. N'andi mazina atandukanye, Sibostani n'andi mazina menshi. Yego. Uyu Gakwerere rero yego abantu babimenye yigiye igisirikare mu mashuri ya gisirikare yo mu Rwanda. Yego. Mu gihe cya Jenoside yabaga hitwa muri ESO. Yego. ESO ubwo
tubabwira abantu neza ni mu mujyi wa Huye. yego. Ni ahantu uyu munsi hari ikigo cya IPR. ngo akaba ari mu boherejwe n'uwari kapiteni kujya kwica umwamikazi w'u Rwanda Rosalie Gicanda. niwe rwose ntaho yabihakanira. iyo mpamvu nyine ubona afite isoni, afite ubwoba, ariko wenda twongere tubibwire abantu, yazanwe mu modoka ya M23, nta mapingu, ntiyaraboshye. yego. bamukura mu modoka, ashyikirizwa inzego z'umutekano z'u Rwanda, abasirikare b'u Rwanda, aca aho bagomba kumusaka, sakwa n'abapolisi b'u Rwanda. yego. ubwo nyine ntabwo ajyanwa mu bijyanye n'ibya gisivile, arajyanwa mu bya gisirikare. abadafite ibyaha bajyanwe mu Mutobo, birumvikana abandi bajyanwe mu butabera. yego. uyu mugabo amakuru twari dufite nuko yarashwe igihaha, akaba ariyo mpamvu tubona agenda nk'udafite akabaraga. yego. ubona rwose agenda ameze nk'uhungitwa, kandi ubona ari umuntu w'umusore ufite imbaraga. yego. hari umuntu wigeze atanga ubutumwa ahantu. yego. uyu mugabo ngo bapostinze, aravuga ngo uwamumuha yagenda akamwiyicira ngo kuko yamwiciye nyina. ngo aramumwikoreza disi. aramumwikoreza kubera ko ngo yanze gutanga kilo 100 y'inuza y'ibishyimbo kubera yasaruye. umuntu yambabaje nabibonye. uyu mugabo ni umwe mu bantu bakomeye birukanye abanyekongo bavuga ikinyarwanda. izi nkambi abantu bamaze imyaka 30 mu buhungiro, uyu mugabo ari umwe mu batumye baba muri ubwo buhungiro. yego. gusa urebye ukuntu ameze n'uburyo amahanga yaracecetse, amahanga yasakuzaga sinzi ibyo, noneho ya mahanga arongera gusakuzamo. yego. ariko nyine ikigaragara ko yari afite amaboko meza amufashe, ariyo ya leta ya Kinshasa, Ububiligi na bya bihugu bindi by'Uburayi. yego. hagati aho bwana Sentama abantu baravuga bati uyu mugabo kuki atahise yicwa akazanwa mu Rwanda, wabivugaho iki? Mushakamba ibihugu turimo ahangaha ngira ngo na FCM 23 n'ibyirwanira ni ibihugu bigendera ku mategeko. mu bihugu rero bigendera ku mategeko, kwica ntabwo ari igihano. yego. biriya byavuyeho. biriya byavuyeho ndetse Kongo Kinshasa ibisigariyeho. ariko buriya mpamya ko abantu nka FCM 23 bashobora kuzabivanaho nabo baramutse bageze ku butegetsi mu gihe baramuka bayoboye igihugu cya Kongo. yego. kuticwa rero kwicwa si igihano. kwicwa si igihano kuko igihano gitangwa kugira ngo umuntu yisubireho. yego. ngira ngo rero mu bijyanye n'amategeko ntabwo umuntu nka imfungwa y'intambara, uriya ni imfungwa y'intambara. imfungwa y'intambara ntiyicwa. yego. ahubwo ashobora gufatwa, yaba ari ibyaha akekwaho akabiburana, yatsindwa agakatirwa. yego. kwica burya ni ubugendeye ku marangamutima yawe, ariko ntabwo uba ugendeye ku mategeko. kandi igihugu ntabwo cyayoborwa n'amarangamutima. yego. igihugu kiyoborwa n'amategeko. ngira ngo nicyo nabivugaho Mushakamba. ariko nanone yego, hari umuntu uguha ubuhamya nk'uriya wanditse hariya, ngira ngo wari umuvuze nanjye namubonye. nk'uriya ubundi akurikije ibintu aba yaramukora amufiteho ububasha, hari igihe nawe ibyo rero ntabwo biba aragekwa, ahubwo biba ari uguhora, kwigorera. ngira ngo nicyo nabivugaho. reka duharire abadukurikiye. yego. kiriho ngenda soza nshimira M23. yego. ku kazi keza kandi gakomeye yakoze. ariko Mushakamba waba wihuse uti waba wihuse nyemerera ibi bintu tubijyane tubihuze no mu Bubiligi, kuko ntabwo tugeze tubihuza n'uko ugeze kubimbaza. ibi bintu tubihuze mu Bubiligi, ibi bintu tubihuze na UN. yego. kuko MONUSCO buriya irabavungavunga ikabaha ibikoresho
ikavuga iti ndarwana kurwanya FARDC, kurwana ku ruhande rwa RDC. Iyo abantu bambaye imyenda bambaye kuriya bafatanya nayo, bivuze ngo ni ugufatanya nk'uriya Stanislas yakwereka. Yego. Ushakamba ibi ushongera ukanabihuza n'uriya mugabo wo mu harya yitwa nde? Uwo mubu umugabo w'umufaransa muri UN wungirije. Dora niba ari akuru wa Jarike. Jarike Yakuba. Yego. Jacques Yakuba. Urabona ko uriya niwe muntu muri UN ushyigikira aba bagabo. Ibyo bikaba bifite umuzi mu gihe cya 1994, aho yari muri leta ya François Mitterrand. Uriya rero bakaba batekereje ya operasiyo yakorewe mu burasirazuba bw'u Rwanda n'ingabo z'Abafaransa. Operasiyo y'Abafaransa yakorewe mu Rwanda muri 1994 mu burengerazuba, yitwa operasiyo Turquoise. Turquoise. Iriya Turquoise akaba ariyo yacungiraga umutekano abangaba ba Gakwerere, bari ex-FAR igihe bambukaga muri Congo babacungira umutekano. Ibi rero ni ibintu ni nabyo basanga hariya bararwana, barakora cya kindi bita lobbying, kwemeza amahanga. Ibi barabogama bagasabira u Rwanda ibihano, kandi aribo bari mu mafuti cyane. Uti bagasabira u Rwanda ibihano kandi aribo bari mu mafuti, nk'uko nyakubahwa Perezida Kagame yigeze avuga ati bica umuntu bakazana umurambo imbere y'iwawe, bemera ko ari we wamwishe. Yego. Ni nk'ibyo ngibyo. Ibi birasobanura iki ku magambo y'Ububirigi, magambo y'Ubudage ndetse n'Ubwongereza, ko ari byo bihugu byasizoye? Ibi icyo bisobanura ni uko ukuri kuba kugomba gutsinda. Yego. Kuriya ni ukuri gutsinze. Mu byo bakoraga baharaniraga ko u Rwanda ruhabwa ibihano. Ariko Kongo ikoresha abantu nka bariya biswe n'abaterabwoba, ntibagire icyo bayivugaho, ntibayihane, ahubwo bakayishyigikira, bakayiha inguzanyo, kugira ngo babonye amafaranga n'Ububirigi bwayabahaye ni hehe yo kugura ibindi bikoresho by'intambara. Yego. Ibi rero ni ikikwereka, ibi ngibi ni kwa kuri tujya tuvuga ngo guca mu ziko ni gushya. Iziko gucamo ni kuriya bakurwanya, bakakurwanya, bakasibanganya, bakagira bate, ariko bikarenga bikigaragaza. Bikigaragaza. FDLR ntibayivugeho. Yego. Ejo mu gitondo hagafatwa generali akagaragara. Yego. Noneho bitangaje akagaragara yambaye imyenda y'igihugu runaka, kandi ari FDLR. Yego. Ngira ngo nicyo nashakaga kongeraho, iyo dutambuka tutacyongeyeho twari kuba duhombye. Yego. Reka dushimire abadukurikiye. Yego. Dushimire Intare za Sarambwe. Nizo gushimwa cyane rwose, kuko abantu nka bariya buriya Intare za Sarambwe ngenzemera kurenza uko nemera Kisekedi. Kisekedi so umwemeramo iki? Bakora umurimo wananiye Kisekedi. Abantu bafite Gakwerere nta mabanga afite ari butange. Birumvikana umuntu nka generale ntabwo yayabura. Ubu icyoba ni cyose. Noneho urebye umwanya yararimo, birumvikana ko aza amabanga ntabwo aza ya Kongo gusa.
azi amabanga akamenya n'amabanga y'ibindi bihugu. bumwe ngo azi n'akari mu nda y'ingoma. Umubajije amabanga ya Kongo yayaguha arayazi, umubajije amabanga y'u Burundi arayazi, umubajije amabanga ya Tanzania arayazi, umubajije amabanga ya Afurika y'Epfo arayazi. Yego, byose arabizi. inama nyinshi yarazitabiriye cyane. Bwana Sentama, reka ngushimire, nshimiye n'abandi bari badukurikiye aho bari hagiye hatandukanye. Hari amakuru yacu yifatwa y'ishyikirizwa ry'u Rwanda, aho u Rwanda rwashyikirijwe General Gakwerere n'abandi basirikare ba FDLR bafashwe na M23 bafatiwe ku rugamba. Byabereye i Rubavu, Gisenyi, ku mupaka wa Grand Barriere, aho intare za Sarambwe zamushyikirije inzego z'umutekano z'u Rwanda. Bwana Sentama, wakoze, abari badukurikiye mwakoze. Twari ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu 2025. General Mushakamba, Sentama, mikoro ni yawe. Urakoze Mushakamba. Ndagushimiye, nshimiye n'abari badukurikiye. Uyu General Gakwerere twavugagaho uraza kubona n'agakarita ke ndakaguhaye. Nakabonye. Wakabonye? Ni agakarita kamuranga. Yego. Karavuga ko yavukiye ngo ni fonctionnaire Minadef, yavukiye Rukara muri Kibungo, ubu ni muri Kayonza. 64. Yego. Hano baravuga ngo uko aremye ngo afite forme ovale. Forme ovale ni bimwe tuvuga mu Kinyarwanda ngo umuntu ni ikibundi. Yego. Indeshyo ye 1 na santimetero 80, ibintu nk'ibyo. Ni byinshi n'irangamuntu ngira ngo. Yego. Susi irangamuntu imwe ya kera irimo amoko. Byashoboka, icyangombwa nuko twamenya avuka. Niyo. Rero Mushakamba, ndagushimiye, nshimiye n'abari badukurikiye bose. Mbibutsa gukanda subscribe kubashya, abasanzwe barayikanze kuko ikandwa rimwe gusa ntabwo bakongera. Bakande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru. Bakande share yo ikandwa inshuro zingana n'umubare w'abantu ushaka gusangiza amakuru yacu. Ikindi batwandikire babinyujije muri comments, badushikirize ibitekerezo byabo kuko birushaho kutwubaka. Umunsi mwiza rero kuri twese, yaba abadukurikiye natwe ubwacu. Umunsi mwiza, nakagaruka.